top 5 dangerous animals. Nagusaba mbere yuko dukomeza kino kiganiro, fata agatebe kawe mu mutuzo, ugenda ahantu hatuje, utuze, umve kino kiganiro kuva ku ntango kugera ku iherezo. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuri no channel yacu, kora icyo bitwa subscribe. Impamvu ni iyihe? Nturayikora? Impamvu ukora subscribe no kugira ngo ejo bundi nidushire ikiganiro kizakugeraho byihuse. Uzabe mu ba mbere kugira iki? Kubibona. Likinga, commentinga na share. Tugira dukora icyo bitwa top 5 dangerous animals, cyangwa se ibikoko, inyamaswa eshanu zirusha izindi gukara kandi zica abantu benshi nabi, cyangwa se urubozo. Rivuze ngo inyamaswa zikaze kurusha izindi, abantu batekereje intare, batekereza ingwe, batekereza igisamagwe, batekereza imvubu, ingona, impyisi, komodo, cyangwa se igiserebane kinini cy'igikururanda giteye ubwoba. Hoya da, mu nyamaswa eshanu ngiye kuvuga izo ntizirimo. Oya, izo ntizirimo. Kora ka subscribe, yamara ndakubwira. Ubwenge burarahugwa. So iya gatanu bayitwa king cobra. Ni inzoka ikaze cyane kandi yica abantu benshi ahantu heshi mu gihe cyinshi. Iyo nzoka igiye kurya umuntu ibyinja amatama, waba umera nk'uyisatira ikavuza uruhwa cyangwa se ikavugiriza. Bisa nkaho ino nzoka ivugirije ibirika kubwira ati ntuharengana gusya cyenda kunoba. Ako tukaveho. Iya kane, nyamaswa ya kane bayitwa Australian box jellyfish. Abandi bayiswe ivubi ryo mu nyanja. Ngo ni ivubi ryo mu nyanja, riraryana, riradwinga kandi rirababaza. Ubumara bwayo burababaza ku rwego ruhanitse. Sinzi ururimi nakoresha kugira nsobanure bino bintu, gusa ubyumve ngo Australian box jellyfish iraryana. Iya gatatu, nyamaswa ya gatatu ni black mamba. Yobaze black mamba benshi batekereza ko ari inshira hari. Oya, black mamba ni insana iraryana, irica vuba kandi igira speed, igira umuvuduko udasanzwe. Yiruka ibirometero 90 ku isaha. Uwo ni umuvuduko. Abafite piki n'imodoka uziruka umuvuduko ugeze ku 90, iyo niyo speed inzoka bitwa black mamba yirukaho. Inyamaswa ya kabiri iryana kandi yica abantu benshi. Iyo iranatangaje pe, urebye uburebure bwako, ubunini bwako, uburemere bwako, indesho yako, ukuntu kameze rwose. Iyo nyamaswa ya kabiri yica abantu 750 kugeza kuri miliyoni buri mwaka. Yes, buri mwaka. Iyo niyo nyamaswa ya kabiri. Foraninde, waruzi ko umubu ari nyamaswa ya kabiri mu kwica abantu benshi kandi kaze cyane? Ubona ari gato, ariko ugashize muri lens cyangwa muri microscope ukakazuminga, usanga ari inyamaswa iteye ubwoba cyane. Inyamaswa ya mbere, mufite amatsiko, kora subscribe, ukore share, ukore like na comment. Inyamaswa ya mbere ikaze kurusha izindi ni inyamaswa muntu. Umuntu niwe nyamaswa ya mbere. Abantu bize muri segondere ku bintu bijyanye na kingdom, umuntu aforinga muri kategori bitwa ngo ni animalia. Muri mammals, animalia ni ubwoko bw'inyamaswa, ni igikoko nawe ukurikije biology. So inyamaswa ya mbere yica abantu benshi ni umuntu. Yica abantu benshi, ikica ibintu byinshi, ikabicira ahantu henshi mu buryo bwinshi. Iyi ni inyamaswa ishobora kwifashisha ubumara bw'izindi nyamaswa ikica abantu, ikica n'ibintu. Ishobora kwifashisha environment ikica abantu. Ishobora kwifashisha umuyaga ikica abantu. Ishobora kwifashisha amazi ikica abantu. Ndetse buri kintu cyose gikikuje ino nyamaswa
ishobora kukifashisha yica inyamaswa ngenzi yayo cyangwa yica inyamaswa yindi cyangwa yica ikindi kintu runaka. Izo ni zo nyamaswa zitanu zirushijeho kuba mbi kurusha izindi. Ariko iya mbere yo zirarenze. Byabereye muri Ukraine murabizi, byabereye muri Congo murabizi, ibyabereye mu ntambara y'isi murabizi, ibyabereye muri genocide y'u Rwanda murabizi, mu ntambara y'isi ya kabiri murabizi, nibiba hirya no hino mu makaritiye yanyu, abarozi, abicanyi, uburyo bubi cyane. Inyamaswa ya mbere iratangaje. So izo nizo nyamaswa zitanu. Kubw'ivyo murakoze cyane kudukurikirana, kora subscribe, like and share. Ni by'ingenzi kuri twebwe. Yarinzi.Moses. Shalom.